Itsinda A imikino izatangira tariki 14 z'ukwa gatandatu. Kuwa gatandatu Al Ahly yo muri Misiri izatangira ikina na Inter Miami ya Lionel Messi. Umukino uzabera kuri Hard Rock Stadium. Ku munsi ukurikiyeho ku cyumweru niko Palmeiras yo muri Brazil izabicakirana na FC Porto yo muri Portugal. Ni umukino uzabera kuri MetLife Stadium. Umunsi wa kabiri muri iri tsinda ukazatangira kuwa kane tariki 19 z'ukwa gatandatu, aho Palmeiras izaba yakira Al Ahly. Ni umukino uzabera kuri MetLife Stadium mu iherereye muri East Rutherford. Kuri uwo munsi kandi tariki 19 nabwo ekipe ya Inter Miami izaba ikina na FC Porto. Uyu mukino ukazabera kuri Mercedes-Benz Stadium iherereye muri Atlanta kabisa. Umunsi wa gatatu rero muri iri tsinda A, umunsi wa gatatu uzatangira tariki 23 z'ukwa gatandatu, azaba ari kuwa mbere kabisa. Inter Miami izaba yakira ekipe ya Palmeiras. Uyu mukino ukazabera kuri Hard Rock Stadium iherereye mu mujyi wa Miami kabisa. Kuri iyo tariki kandi ya 23 FC Porto ikazaba yakira Al Ahly yo muri Afurika. Uyu mukino nawo ukazabera kuri MetLife Stadium. Nari nabikubwiye ko iherereye mu mujyi wa East Rutherford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niki azamanukana muri iki gikombe cy'isi cy'amaklebe 2025. Ibyo wamenye by'ingenzi, ekipe ya Palmeiras ikabitozwa n'umunya Portugal witwa Abel Ferreira kabisa. Mu bakinnyi batatu b'ingenzi ikipe izabiserukana muri iki gikombe harimo umwana muto cyane witwa Stavao, akaba ari umunya Brazil kabisa, imyaka 19 gusa, akaba akina yataka. Muri sezo ishize akaba yarabashije gutsinda ibitego bigera muri 11 muri iyi sezo tushoje. Umukinnyi witwa Facundo Torres akaba ari umunya Uruguay. Uyu mukinnyi akaba asa nkaho ari gukina imikino ye ya nyuma kuko nawe imyaka imugeza habi kabisa. Undi mukinnyi wa gatatu ni goalkeeper w'iyi ekipe ya Palmeiras, akaba yitwa Weverton, akaba ari umunya Brazil. Ekipe ya FC Porto muri Portugal izamanukana n'umutoza wayo witwa Martin Anselmi, akaba ari umunya Argentine. Ekipe ya FC Porto imanukanye abasore barimo bamwita Sam Aguehoa, akaba ari umunya Espagne, akaba ari nawe top scorer w'ikipe, aho iyi sezo dushoje yatsinze ibitego bigera muri 25. Hari undi musore w'umunya Portugal, akaba ari midfielder ukina yataka kabisa, akaba akina mu kibuga hagati ariko asatira izamu, bakamwita Rodrigo Moura, akaba ari umunya Portugal, aho yabashije gutsinda iyi sezo ibitego bigera ku 10 ndetse atanga na assist cyangwa se imipira yavuyemo ibitego igera ku mipira 4 yose. Ikipe ya FC Porto cyo wamenya cyo kandi ni umuzamu wayo w'umunya Portugal witwa Diego Costa, akaba ari umuzamu bagenderaho cyane asevinga ekipe. Ekipe ya gatatu muri iri tsinda A harimo Al Ahly ya muri Misiri. Umutoza wayo akaba yitwa Jose Riveiro, akaba ari umunya Espagne kabisa. Icyo wamenya nuko batatimanukanye b'ingenzi. Ikipe imanukanye abakinnyi batatu b'ingenzi harimo Imam Ashuri, akaba ari umunya Misiri kabisa, akaba akina mu kibuga hagati akina yataka. Hakaba undi witwa Mohamed El Shanawi, akaba ari nawe rero imyaka ikaba imugeze habi. Uyu nawe akaba akuze, mwatangiye kumumva za 2000 na kangahe kugeza n'ubu. Akaba nawe akinira akaba ari umunyezamu w'ikipe ya Misiri kabisa, akaba ari nawe ufatira iyi Al Ahly yo muri Misiri. Undi mukinnyi ni Aymin Ashraf, akaba nawe ari umunya Egiputa, akaba ari uyu mukinnyi w'umudefenseur kandi ariko ushobora no gukina mu kibuga hagati nk'umumediateri. Twihuse cyane, ekipe ya kane muri iri tsinda A harimo Inter Miami, ekipe ya kane muri iri tsinda A harimo Inter Miami yo muri United States of America. Ekipe ya Inter Miami imanukanye iyobowe na kizigenza Lionel Messi. Umutoza wayo akaba yitwa Javi Mascherano, akaba ari umunya Argentina muri Gent kabisa. Ni nari imaze kubikubwira abakinnyi batatu b'ingenzi ekipe imanukanye harimo
umunya Argentina Lionel Messi akaba ari nawe top scorer w'ikipe ayoboye n'ibitego 13 ndetse n'imipira 3 imaze kuvamo ibitego. Hakurikiraho uyu munya Uruguay bakamwita Luis Suarez nawe rwose nawe murabizi ko ari mu myaka yiwe isa nkaho ari iya nyuma, akaba amaze kugira uruhare mu bitego 15 aho yatsinze ibitego 7 agatanga n'imipira 16 aho yatsinze ibitego 7 agatanga n'imipira 9 yose ivamo ibitego. Undi mukinnyi navuga ekipe izabigenderaho n'undi mwana mutoya urimo urazamuka bamwita Benja Clemash, akaba ari umunya Argentina uzamuka akiri mutoya rero nawe akaba yitezweho kuzigaragaza muri iki gikombe cy'isi cy'amakarebe 2025 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo akaba yari itsinda rya mbere rero. Muri iri tsinda A ikindi nakubwiramo nuko zimwe mu ikipe ziri guhabwa amahirwe kuba zazamuka harimo iyi Palmeiras ndetse na FC Porto, ariko ntitwakirengagiza iri Inter Miami ya Lionel Messi kuko niba baramuka banika amase rwose nge mbona ko bashobora kuzazamuka ku mwanya wa kabiri, akaba hazamuka FC Porto ndetse na Inter Miami nta gihindutse rwose. Iyi ari ahiri yo muri Afrika nayo sinakirengagiza aba bakinnyi bayo, ariko biragoye kabisa, biragoye kuko ibigeriye ku rundi rwego. Reka turebe uko bizaba byifashe. Iryo ryari itsinda rero rya mbere, itsinda A. Mushimira rero wowe wakanze subscribe kuri Nira TV5, ari nako nshishikariza wowe utarabikora kugira ngo ukande subscribe kandi wibuke like na share kugira ngo abantu benshi barusheho kumenya amakuru agezweho. Ntuzabe muri babandi bareba imikino ariko bakareba match ariko batari kubasha gusobanukirwa ngo ni ibiki nize ziri gukina ni irihe tsinda. Ibyo rero nibyo naje guca banyita cyangwa se nge wumva kuri mikoro ni Pique de Serra de Ship Captain number 1 ugufasha kogoga isi ya siporo rwose wibereye iwawe. Nta kindi ukora ni ugukanda subscribe kuri Nira TV5, ukibuka gukora share na like kugira ngo ukomeze ibiganiro byacu bikugereho isaha ku yindi, umunota ku wundi kabisa, nta kintu kigucitse.